Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega. Muthoni Wakirumba ni agutigite fans ake na kimako thutha wa ndumiriri akorirwo akirekereria live on air igiwe gutiga wira. Show ino ya canjamuka iria kite for almost 11 years guku gwa Kameme FM thutha wa thimu nyingi na message gukorwo ikiandikirwo Muthoni ni undu wa this shocking announcement akorirwo akimake live on air. Muthoni ni atheria toisho kuonania hauhurire andu aingi muno including colleagues ake aria rutithanagia nao wira and even her fans aria makiendete show ino ya canjamuka na aria mamuthikagiriria na njira nene muno kuona ndeto ici ciengiwe gutiga wira. Akorirwo agicirekereria muthenya wa umuthi kiroko kia umuthi riria akiingirire thiini wa show ino ya canjamuka guku gwa Kameme FM. Muthoni agukoretwo akiuga ati umuthi 1st of April uma muthenya wake wa muisho kuhost show ino ya canjamuka on Kameme, akiuga we ni aguthamaga guku gwa Kameme na kuroraga kungi kuria kwirite followers na fans ake ati ni agukorwo akimamenyithia kuria arathie greener pastures iria kirorete. Ndumiriri akorirwo akimake live on air na gitiga fans ake na shock muno and even some of her colleagues ni makorirwo makimakio ni ndeto icio. Na wa umuthi niguo gugukorwo kwi my last show in Kameme FM na gacokeria mafans othe ngatho nigetha makorwo magitweterera thutha wa thiko cigana ona tukihuruka nikio ona ndina mundu mwega ogwo nigetha makorwo magitweterera tukimurehera kuria tabarira kuria Ngai aguturoria umenye Ngai ni wa maundu mega greener pastures mimi baby top turikurehagira tabarira turikurehagira na ngoni wa thoita miaka yo 14 ukoretwo uge support Muthoni Wakirumba. I thank you and I thank you and I thank you so much.